Letpao chief guest di hin ahung hung tai S.Moljol. Chavang Soccer final na. Asom lang abay chan na hin. Ama hi thu kaza dan to bale ho constituency hi kimo chok lut me the hin. Asay do nai pon. Nga wi tin. Tu ni le speech le an se me the hin ki nga tan tin. Itin ne gela me pon ngin. Ngalunggel ipiham. Di elaw na. Itipal ikipat diyo mo. Ichi aloy nuji. Kay di nga. Kuy talo naman. Kasupin nuhin. Ano nga chiin? Okay, chiin. Kipaw me. Ngasi Chavang Soccer final da Tom TV ga ISTV khoi sulai brother Sangboy sulai moi lak ready adum nungai gani da ko Ayo le. Kita tate. Nang nilam kay na kichita sa mong tungtong. Hindi ano ba? Program ki pandita hall zipat Kong te mi pi ho khat ding ko beng bo nane ki ready utam hai hinti to MFC K.Khollen kana piperi nung talaw din pa sila ngayon. mau hinung gì Hello. nào kia đi am chichu VIP cái VIP kia lo zote
Di spits apa? Lawi tahu kan? Letpao Hah? Live din natin. Recording na. Ito sang din na. Ini kang nathaman. The 15th Chavang Soccer 2021 organized by S.Moljol Youth Club at S.Moljol Playground Moreh. Closing ceremony from Grand Finale of Football Match. Dignitaries को Simha Chief Guest Honorable Letpao Minister Water Resources Development MYS Council President Chief Mate ex-MDC for the Chavang Soccer. Guest of honor to Dr. K.Khollen Scholar. Special guest to the K.Khollen President MLA Moreh. Chief guest pa kami tayo pa na pa. Oleh ya program di padalam ngai tu tahu ti lusi tai ni pite ho nulang hilang malang hisalet sam sani khip pite dibo pharmasan paten thangwa witin tu ni hitabang ni khwa the 15th Chavang Soccer 2021 organized by S.Moljol Youth Club. Closing ceremony in Mothaizi vela velin paten thangwa hitin nahi tu niya program kan simhari tile chief guest ha ei pantiu Pu Zaum Ta Letpao Hokip Honorable Minister WR DNYAS Functional Freshina Ipanpiu Pu Chiris Namthang Mate ex-MDC for the Sibong Chandu District. Sila guest of honor na Ipanpiu Pu Dr. K.Khollen Scholar. Sila tunya guest Lala guest to Pipen Pu Philip K. Khungsai President MYC Moreh. Motu Hintin Sizawatun tuna compare to Mr. Sasang ale kay makahin special number program par masang wahi tao ki panataw na man masang wahi special number kay ngai hadin opening special number lading Mr. Lagos silaw na malusi ta na phan ng silaw. Hallelujah. Finally, so hivi mo ay. DMSC versus K.Khollen Youth Club. DMSC versus K.Khollen Youth Club. I know to Messi setaw. Timbal tong. Nukot zap to. Oh,
Koi na pan video ha pa tu ni ai. Ha? Ei mi ho de pan pi. Oh. Ngai ne. Happy koi na pan pi di ham tu ni ai final ni ai. Ei mi mama ki pan pi lo de. Ai mi mama na. Gol khum pha le na pen din nam. Ai tim bo na khat ve. Azo na di bin na. Very good yon ta. Koi langai pandi wa tu nya. Đây họ lăng nè. Abang cả con là thêm giờ lăng lăng tí gì bán nè. Nó họ là coi pan pi đi tu nia. Hả? Lăng ni nia nè. Jo. Chẳng pa không khăn là pi đi. Cái hông? Media oi site kini the lo so na. Aki chim zo lang ti tang na. Nasata aning akoya hi. Wall paving. Nani koi na pan feeding. Pana kiselo nam. Gol lang ho mai aban kiselo ba. Koi na pan pio he non tu nia he. K.Khollen na. Okay. Bula pa na ka pan piang tu yo pia wa pan na la pia ro wa ta yong ka pan na lai chu. Oh, K.Khollen ho na. K.Khollen ho. K.Khollen ho support na ni hitin bo ho na la hitin. Very good na. Okay, pet na pa sa ka pan pi. Ka pan na lang ai ti yo tu chen ya yo de ka pui chu. Azo he lang na pan pi thau ding. Ka pan pi.
iti bolo koi na pan pi ve non K.Khollen na K.Khollen te pan pi hon tin bol vale nang bo ni mo oh good pu nang kan hol chula koi pan pi di ham batu ni ai ai chu pathin bol hong pe lo di ran na oi ta ki chin zo chi chu he su keo za pathin jong chu pangnan tin ami ho akidoi lo le pathin no pan pi lo di ana Agro lu kive gunjai koi kive ni nang sei jong ka pom kai fai na la na hai ike bom mom ta kau bet okay a phai i ve su ke liu he organizing committee appointment kalim na ba sanan ram kan Sumai to ne kari mai kupra noi se as ikai bra ne functional president I confuse who says non kamate actually noi di kana gi fence DMFC ko sumai to marak DMFC ko to ne ngam langai di ne ko here is my student. You're also a player, right? We are the player. Oh, you are the defender. Yes. I saw you playing yesterday. So how is your plan today? What is your strategy for winning? Strategy. Karamai ngam langai kare plan lebra. Le ako na ngamne. Sugo sa ngamne khale. Pare. DMFC ko. DMFC na ngam langai sumai tau se du di marak lai na mag tawo thangni na sa tawo sumai tawo public reaction kala lai ta hai an chigu ram as nau pon thoe pasapu ilang au loi panom kin sport thoi khave ve jin nuk chona ki hui ha na hi ya yong ai chila kum lo mi public reaction kala le konjo le na dei hona le nang nin a team zo ti hoi ve na hinge koi lang na pan de ha lang tu ni asan langa K.Khollen na K.Khollen hoda ni be K.Khollen zo hen tile tin bol le khat ve asan lang em lang ki ho tum ka tin diu cho thum na thum me ta CDM Oyami azino Oyami international level semua pula baik tak le nulu tak le orang kota tak lap kita ni nama slide kita kau organizing committee program semua ada dalam yang dia koi lang na pan hom nang ni nu te ni K.Khollen na hitim bo no zo diu na de le very good legal housing nang koi lang na pan ha na ki chop lin lang ha teng koi na ka ba ila ho na ka ba teng ki thi them sa tang bo nunga ho na ka bi le gol hon na vei dis ki mu mo sa oi lo
camera hoi ta na ve diu ni ha le channel ana na ve diu chu koi na pan piu mo no K.Khollen khang lai ho ne u chan na ele K.Khollen ken zo he na tiu le tin ball vo na bon bin ball vo long ball lo nunga nu ball ta tin bola to ala ta cha mang le good very good ni K.Khollen na ding ha kha de bi piang lo lo chu awang si tai kha be be a peng lo he a pe lo lo a piang lo okay kha de bi joy ti lo chu awang si tai joy ti ngai na nè a pai pai tin bol di tang ma camera mu pha no ka te au lu ki reti ke chu mun ti nam ke chu le min call phe ku ki ti chme koi pan pi ve le tu ni ha koi pan pi diu K.Khollen na K.Khollen zo na ni tin bol to le iti ben bol tang wan noi kai de gilak pura kanana ngam ngani ngasi khang dre ko ying se ko kana ngam bra Abana years of order to the doctor Chavang Soccer. ngai ko koi lang apang ni hong ni mala boy len do ho Memento here to the chief sergeant Lieutenant Sultan Kote. koi pan pi diu ham tu ni koi lang thang lên ho thang lin ho na amin min na pha da ne nai lang ma ngi enang ni la wal pa bung ho la ki chimpun ayo lang azau lang na at chim zo lang tin ai hing chon na Presentation please and continue. nagam la tau le vine va na tau da na smart that jing e tin bol vo koi na pan pi diu ha K.Khollen ho ti tango na min chu ele azo ti tin di tin bol te le la san ho ka mi ka sa te ve da na ke okay very good san ke ba nang la gulo ho pan pi na na chala ye nang nunga ban talawa kala video tin sen kala masak talan lat ngoi to nó cũng nó lực cao ôi lên nó ông tạt cho lại chi phúc lắm hả K.Khollen to DMFC ayo xin hả DMFC kita football team Inspection kita lusi tayong taon ho hifuna yukrap na lusi tayong lado pilitin ka hindi mo. la samda ada chango Why not kiluta lang hung naong kiluta. Phone bro, phone. Tapos na lang yo, phone ka. zoom toro ne na phang dari kai no mi pangsa saw bu noi
Minus how the other nupi ma le ba noi se Hapuna neighbor. adu me adjust tore ka po Hapuna highway. vivo Vifon. zum tore su dum sing man ei man mane all the best DMFC nungai na phe na san ro ko hoi di win na hoi di win ball wo kong de no Kong de. K Khollen te ung ha pan van na Kusi le kro. Alang na manu ma pusia. Mobil lang chief guest panan pe le play ke pande dai. na ki chu pe diu Keeper.ไม่เป้าไม่ต้องลังเขาไม่เลยทีมใช่ไหม DMFC กิสูkusi le thok ro. Aduga K Khollen gisu. Chief guest na he kawa madam da dum play ho rani. ಅದು ಮೊಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ No side choice. No play choice. Oke go di file mic chứ Saya ke school mana lagi? Ni jam lagi hari, tu hong tu. Hello, yes sir. K Khollen blog, pusi dindaulin. Ini kalau dinle, sehingga tuan pelajir atau mula kita letak. Depend memang produksi pusi lekong. Chơi chán là chết tao nói chơi chán đi cốt Hau khara mane
Information, goalkeeper, no. Cái battery thì down thủng ta. Ai. Cái captain phao thằng tí liền không à? Đầu kia nè. Đó. Cung cố. Ô.
về ho he cho he chair bu tawal boy seli ngomong cherryเลยก็ขับขับมันเลยใช่เด้อินโดจะขับนาโจK.Khollen 1 DMFC 0 John Perez on the view. Hello. Hello. Cameraman is good. Dingjin sauna pen sana view hai report to dari office lom tadi. Andi ko khan ba mana mukka prami mayam na khoi ku jeng manina. Bahkan sauna puning sauna sana view hai report han mukka to dari. Kari tau dari. Uri udah mari tu matam sang lagi kaju. Jangan sahaja kaju pakat siru. Matam sang lagi. Ini kata saya itu bukan dari rantai betul saja. Belum kamu. Jadi kari mic dah hebra khang de ne khang pon te yami Jadi ni kau tunggu kisu. Tak apa. Supaya orang kamu betul. Alon mi akak di dalam. Iti be involved di tawa na nak kili sa atin. Meron. Bido fagban. Haido. Kau chop yang aku dan sana. Aki sial amial hoi gan thei piji aki sial ka tu de. Ai ni pa na cha nong go lang to nong kom ni chula. Hello. Nang ni na pansa lo hama. Kanan ulen tani kecil bintim orang tengah pun kenakan ni. Hanya sana dia hanya sana dibuat di mana wonder report saudari. Padai tu kau padai.
no loi volleyball final na be ri long acha kona zo na loi hona zo e palli no na ipa ke he lawana ne be ham cô Long follow the head, cô David the head, Pele, Sang a head, Editor SP Moreh, Lam Kai Ho Sport, which is tournament, boy, Lam Kai Ho head player or head. Cái này nút mình lẽ cái đàn là nó tậpเป็นเป็นเป็นเนี่ยสิป้อมตะขัดจูตู้เล็กตู้จานนี้ตู้สวะ Asian Federation Cup AFC at the champion India represent bowling United Arab Emirates Manipur mi sagi bolang sagi select a heaven ye chun janin chun interview ball in news a yong chun kapinan ai ole tunya yong hi chapang khang tha tua akichim ho kil kho na ding to goma yo lai kichi ko hi along pe na Manipur 11 be emwa Manipur pa India 11 be emwa Asian Federation Cup ho be akichim thei dinga lung tu bi ne dio lai chom khat tum kichi ba azole inom no mo ne mo don ho he ngai to loading khang tha ho hin any society hi kapun ji ham ka se le azada nong jin discipline tham ka iwat ji ne la cha hele kom chan bisin sa hele kichik se choi hi pon overall good habit ka lo maintain ball ji wa ngain ke chun tunia Manipur no tabang bang khang tha tam ta in India hibanga den India kumpia dinga mi segin selection am mo thei chu bola no han mo thei lo ju ham ti chu hin ede chon ti pa omin chapang tu khang tha ong khang do ho he lo le ai ne la hong tamin ti chu ha ko na ki ven do na dinga lam kai pi pu hon chapang ho ai hin ko sim dang ne te dinga tia angai to hiding ka jing mo in it is an organizing committee ho ka ti party in to ni hin ise ma bong in to tam ta ki se le half time hi ji chun ka se num to tam hin yong le platform chom khara ni khat phaten se taw ten khatan ki che mu bin lang discipline maintain ball bin langมันพูเนี่ยที่เจียมละโคเวเลยที่เจ้านี่ที่เจียมจะปังทงชุนลีชุนมันนี่พูเลยเลยอัมตายที่เตะหุ่งคิดดินกระทานมเดหินที่ชุนหาบอลที่บอลเป็นละมีรอหินมีมินทางนำซุงเละนำซุงซอยอันเทดินทางทักหุ่งเกษตรโปรวินที่ชุกเกษตรมันเต็มที่ทัวร์นาเมนต์organizing committee หอทำคัดtami dong le kapan si nomen ye to lap ka kan ho bin lang putam ta sei ta logen organizing committee ho dan ka la ka tin ka ti kita punya saha tenggang gitu nang betul nang itu pare continue for them kita piti hote nang behno lang behno karo abana pu sangboy gamte additional SP Singapore nang indang itilay deng happy jigin na bear dalang king tipobin mungkin tala dinang telepon sa amin nang betul lang kita piti hote dito hujan turun tantin tuns K.Khollen goal pumalitan. DNFC ho, ipinakihutam. Jersey number 16 na yun. Anong line ho?
Jersey number 16, Sunggol ang kumta tayo. Ay, sume. DMFC, check. Jersey number 15, K.Khollen Mate. Nasate ele nagbilis panahinte. Amatu sinehite. K.Khollen 3, DMFC 1, S.Moljol to go. Lucy tayo, players of George Kibanom Poy. Tingay lo na Lucy tanong kita mo tingay ka ba mo be. Pwede pa sayang pangalan mo.
Hello, Hitai. DMSC goalkeeper Basu Malaya, bus driver Palunkin Bes and bus Bahati. Apa ni? Ada tak baik kat buat yang ni ha. Tak kami tak dom. Ayah kat bodem putih. Nak kat bodem, nak kat bodem. Ni nak. Ini kau awal lagi kau wow. Kau dia ni. Ini kau. Empire decision is the last decision. Empire pada sa itu amat butuh last decision di musim time. So itu football match atau WW match kita tabang. कोई तो पर्सनल बॉडी का देव लेके खुले प्लेन सोए के भेजते हैं And once again, congratulations to the MFC club. We congratulate both the match players.
Tiếng ai thầy tố đôi chỉ đôi sợ. Chavang Soccer ke China cream ball te ni ki pose chao cream ball. Chilaya cream ball khani nga kit. Chilaya cream ball holoi. Iti mo ta tu. Acha. Ngồi chứ đây. Anh đi bên. Chiều hilang ho. Hilang ho chi pan lang. Anh hút tung không? Ngồi cái này đi. Sinayo cha. Chavang Soccer winner K.Khollen. Bye bye.